Wunim say Brunya no amu ne yewo he be renew year mo be wi achi no wan hwe wadidie wan hwe wonnom wan hwe wonna eyi a ansha na afi no adwuma kro no aye style bi enu nti ye ba betwetwe nkomo na aye tufo sebe ya ebra so se wotifi abreaki wi don't forget say breaking wachi no adwuma wo ho no ma wo besan yakọ enu nti na me ne eye Dr. Michael Kojo chairman ten e betwetwe nkomo C4C no panyim odi ne dwuma no ana ye kofa bai na ye mo nkomo no ntufo ne hu sene a ye betutu yanamo Dr. Chairman ten machi Ay mama dase. Nampombo kodi. Nyame Adom Afisem. Me nakura musa. Apomudina no ane wa. Oh, David. Afem komati. Okay. Okay. Yen hwe ye ni nkomo kakra. E de bronya dru ye keka boso. Ye di de betumi ye die. Ye nom de betumi ya nom. Anya bi edru sa season say ya. E de na wo se yen mu a. Wo de betuma kasa mo sua ade akwa akire nti munni mo left from right. Ya mo ayedi egumu saa no eya na se ne wosa na mo ne ko yo me da se ma memfa nchia so ema ahwefo yina no krase mini ye kan ye bronya ye season a se went to me anshan control niama ye a ebekọ ewie no e de yare ahodo bebre e na e de breye medically no nurse ni doctor ni obi biara wa pomudim ni ndia o hwe anape ebedi atum se yare ahodo bebre a eba ye nipadue ni mu no e due to the ebeka say lifestyle into the lifestyle diseases no egumu ahodo but this particular season no e de akwanhia baako e na eta e de ba na ebeka say adwemu akwanhia unse adwemu akwanhia in the sense unse the festive season comes with enije to ebinum and to ebinum so it comes with areho because even onya travel from October or they call November no na fi there or drain into like yashafia say ebekwe wiye and then maybe na osusun for last year fi ba be ko na ye enyama no still on hu hwe ye ohwe mra aka nti eno adwendwe kra no ekriti yare ewo adwen mu na se obi wa fina sase na say the motivational speaker beka wa set standard amount wo hu sa afi no because me no kasa ka be 3 days na and still won call baby a wa dwendwen kra tumi ma no adwen mu ha wa dwendwen kra tumi ma no adwen mu ha ai adwen mu akwanhia na say within this 2 weeks here ye di bronya obi betumi nya yare a ano odin sa wo ano odin kra nkasanya season na enka wontumi won say WHO World Health Organization eka say si ekase apomudin ana say health health enya say bia yare any system ni mu but health is whereby in the absence of bia about social economic factors betumi aba emotional factors obi wo krampa this season na ware gu ye intenu nko ano de nya akoma yare okay obi wo ho a this season na okọ depression mu intenu kwa no affect nadwen no intenye season na enka bia bibise no ontumi nye de ben enkomu emenye ye on say adwen no release hormones bia ye friend no peritoneal hormones into bibia no say weni beje a sa hormones no na elevate wenije na say ore be ho so a sa hormones no and a control areho na ni titru sumo yendidie eduane a season no edeba obi o ha season where season o person kire se and they say the last oni bi kra the last we there so to me de guso so chile ma onu an kra hu se ni kra hu se ampa wa chile abro so obi wo krampa ensa e friend ensa onim nom ba season we and obesua ye be kire no se ne enom o we afe ba akope once a while inti obenom anom edi na ye frɛ bibi say hemorrhagic cerebrovascular accident in short CVA hemorrhagic CVA na no ye whereby arteries na moja ene mu kɔ adwene mu no emu to make clot
na sa clotting no due to srade too much srade nuane ene but say bia mojanama hodo obi abia fufo once the but wo hwe enam ne enyame ode imagine decoration that's the right word wo hwe ni decoration nkoa the decor no nkoa no essing fufuo no into at the end of the day no sa niama yi na ekọ wo nipadua ni mu no at the end of the day no honama kwa wa bia efe no pancreas no oji process into eno so e machine ye edwuma etumi ye edwuma broso se antuto ye a particles betumi akokeka arteries ni mu ntafe na wo moja na kwa moja no use force use force sa adwen no ntumi nya moja dodo a ehia ebasa utumi nya adwen mo akwanhia a destabilize o de ebema wehu during we no tumi say before the season no otibia insentreni bi tumi sesa eniama bi tumi sesa wo wabra bomu but say wo ho a wakoma tumi bo pe ebobro so obi o ha wada no wasori anapa no osori a ase ne honam nyia ye ne ya ase obi a waye adwuma bi ache nanso ebia na onye adwuma encheye obi o ho no so ne de no ohun niama tutu ana se nitimu tumi pai no pa wa obe result to all painkillers ye be one diclo and all that but still no tumi say enko na se enomo no ne ye aduane mboroso na mboroso bi ne noma bi ekọ ni paduane mboroso no na a clot a form clots e woni arteries ni mu nti ama moja no e wo se koba no ntimi nkosa de e wo se ekọ na abawi we nyina abawie na abenya yade de se ne wa anwe anka atu baabi that is entinesi bibia no in moderate. Okay. But this season ankasa na ya moderation no ni ho yen cheke oh mekra say menka me to me de me hwa ye me say obi invite me ekobi me hu say eduane o mo de mam no me di bia che ase we di abroso me di bia che and I was like oh we dey a season into my memory be my nyire me ho na nini me wa no so in my lifestyle no so entisa but because it's a season na ya kwakohie mu nti me pese me tese me nom na me we na ebro so na me hu se bia like me to me edi eduane ni ye ne aminim eye ensa. Okay. And no crampo there no matter the season unyame. But the more a season no de ba wo a wusuan sanom and wo so a wonum a wonum broso no. Kitwe bi a obenum bia no ejai bibi ti say toxins e wo brebo ni mu. Okay. Enti toxins no kakran na ebre brebo na honde ase. Ebre brebo na honde ase. Nti ubedi afrifufro ni mu a unhia ahonde edge e de aye edwuma no. Na after the why then you be battling with spending money wo yare share ho ni ade into season no at such major conditions no at the brain peduano enti yan hwe se obi akosa te bia ni mu a obese oda sori ye no wansusu anom hangover is a painkillers na ehu na mane is it advisable ana bibisa no anamo be na wontu yo enunti ena C4C ayarsabia no ewo ho ye share say because of festive season crofire budget omode ba be ye niama ne ade nti ye so ye try say ye be introduce what we call Christmas promo special care at the ama obia ena eno no it's more of say whether say wo yare ana say wo nyare o share all over western region ye say bra takrade fejai may sport takrade fejai may sport oba anapeya obeto doctors ekukudam ewo ho all over western region. Okay. We share so in any part of central region so oba eye esikumo dobembra kwa district no mo aguna odobin so ye wo ho. Okay. Sa so na aguna suedru on the road to Swesbu school no so ye wo ho. Okay. Sa so na ye branch kese ye wo Cape Coast Green Hill and also Ewa and Nana Pay Yatnase. All over Greater Accra region, Tema 4, Dodowa 4 and all that. So Oba Adenta SDA Junction, and also C4C Hospital and Nana Pay doctors Kukudam, 3 doctors so Atnase. Me free house so I make by 5 p.m. and Nyamiadum, Yebe sorry.
saa so na wo hwɛ yɛn so all over Ashanti region so a yɛsɛ bra Kumasi adwuso kwamo adwuso kwamo Europe fo so a mo hwɛ nyame adom ya tena se ayɛ adwuma Holland Oman Holland Amsterdam asase so brono a yɛfrɛ no Holindred Amsterdam Teaching Hospital ni opposite ubehu C4C Sabia no so hɔ a yɛyɛ adwuma so hɔ specialized hospital a yɛhwɛ bibia no fariva condition a yɛka no say I am focused more on honama kwawa nti yɛsɛ bibia nkoka papa credit ye brenit ye hwɛ ebia no bi pɛ so ofra number be no ofra me patcho ye number no ye 050 00 40 331 050 00 40 331 Tiniatin say ofra at least first 50 callers no you bear registration amount. That registration, not just a hospital registration and 70 cedi no, you the better for free. Consultation 1.2, so you the better for free. Next one now, almost 200 cedis for free. Scan machine, so you bear 50% discount. Wow. In Nura who do now, so you bear 50% discount. For first 50 callers, I will be free 05000 40331 05000 40331 and Europe for so free or plus 31 61 833 8997 plus 31 61 833 8997. So the line no wakra now for Ghana line 05000 40331 ya beje so na ya chiro branches ni baby a na wonso watumi aba Dr. Yedase Ebusua Dr. Michael Kojo Chairman C4C and opagini wodi ni dwumo no na ye kofa ba no che se bronya yi mu ye ni agi ye didi ye no ma ne broso ebia na sorry honam baby ense danko yi antena fie nkeka painkillers emom fa ho kodom C4C no wonhwe wasabe mu ye promotion tete nyama so kro no enam ne no adi enkomoi Afisem so e wa Adom TV so ni wuhia me akai so obefrɛ me annoche wa ba adwa se wenko bia de aka chire ane roso